stara 12-tica, s njom sam išao u srednju školu. Idemo. Evo, simbol kulture i arhitekture nekadašnje, iako znamo svi priče, ali ipak se to kod nas gradilo, tako da imamo sigurno nešto, ako smo to zaslužili. Definitivno. Nisam nacionalist, ali sam patriot. Eto. Evo nas u Tomićevoj legendarnoj. Tu sam proveo puno vremena. Evo ga. Pitao sam se da li su ove tube slobodne ili nisu. Znači, pokojni moj prijatelj, zaista prijatelj, bez obzira šta se kasnije dešavalo, na to on nije utjecao, niti sam ja utjecao. Niti smo neko zlo napravili ikad jedan drugome. Sjedit bi znali tu, ja bi bio ovdje, sad sjedim na njegovom mjestu, jer uvijek bi on bio tu prvi, pošto je on tu provodio čitave dane, ja bi uvijek samo došao. I čitao bi knjigu i lagano pijuckao, dok bi ja pio nekako pivo i ono ista stvar. A zna se samo malo, nešto me zbunjuje, samo nastavim snimat. Da, tražio sam ovo kuticu. Ove rizle nisu za travu, nego samo zbog filtera. Mislim, mogu biti za sve, ali nije to u igri, nego ovi filteri dobro dođu. Znači, u čast palim borcima koji više ovdje nisu, Pero Nokat, Pero Majnarić, Vuk, nikad mu nisam pravo ime saznao, Čedo, Kris, ne znam da li je živ ili ne, ali nisam ga godinama vidio, ako je živ nije više tu u centru. I još ih ima, ali od stare ekipe u zadnjih pa čak i skoro i 10 godina, malo manje od 10 godina, ajde recimo 7 godina nisam vidio praktički nikog poznatog, barem nekog s kim bi bio dobar prije, a da je tu jedino Gogo. Eto, pozdrav Gogi ako gleda iz centra, znači ko je. Znači Gogo, njega bi vidio tu i tamo, i Kobru. Pa eto, tako, njih dvojicu pozdravljam. I sad ćemo za Čedu zapaliti jednu u Tomićevoj. Inače čak i moja pokojna mama radila ovdje. Tako da je to. Znači, sad vam upaljač. Niko nije ni znao da čeka. Korki debeli jeveti, znate, uvijek u vuku i po kući čuna. Šta si rekao, meni to? Hej? Jel meni to bilo? Ne. Onda oprosti. Eto, mislio sam da je meni, pa dobro. Evo, to je to. Pokvarjati ljudi sve, ali dobro. Ali ono što sam htio reći je da ja evo, vidite ovaj grafit. Jašar, I miss you. Kao što toj osobi nedostaje Jašar, meni nedostaje stari Zagreb i stari ljudi. Pozdrav. Dobar dan.
Znači ovo je jedna od najbitnijih lokacija moje karijere, moje mladosti, mojeg života. Evo neko nas zove. Dobro. Jel snimaš? Znači one tamo dolje klupice su bile pored Ljuljački mjesto i tamo smo isto često sjedili i kažem, ljude koje sam već nabrojao, kojih jednostavno više nema i to je to. Eto, a park se mijenja, sve se mijenja. Evo ovi gore grafiti, tu je prije gore bila džungla, a sad je počišćeno i dok se opet džungla ne stvori. Ovo je Strossmayerovo šetalište gore, znači popnete s ovim stepenicama i na Gornjem gradu ste. Dakle, ovo mjesto se zvalo 90-ih i ranije Pakao su zvali to mjesto. Jer su ljudi dolazili se drogirati. Danas dolaze isto, ali nema više onog što je nekad bilo, znamo o čemu pričamo. Znači tu nisam vidio špricu, onu za heroin, inzulinku, praktički više od 10 godina. Tako da eto, ima naravno oni tu od 20 kubika i 10 kubika, a znamo za šta je to, ali nebitno. Ja se tim ne bavim više. Eto, ne znam šta da kažem, osim puno sjećanja. Imam osjećaj kao da sam duhovima okružen kad tu se nalazim uvijek, jer nikog ne poznajem, a nekad sam poznavao svakog ovdje. Eto, toliko. Čovjeku treba energija, ugljikohidrati, voda, da bi imao energije za sve. Danas sam vježbao već. Uskoro ću raditi videe o vježbama snage za cijelo tijelo. Kako sa minimalno vremena i troškova dobiti ne samo mišićnu masu i izgled, nego snagu. To je bitno. Eto. Pa pratite i dalje, ko voli, a ko ne voli, široka mu je cesta. Eto, tu smo znali sjediti, baš tu. Sjećam se nebrojeno prilika i sa bivšom djevojkom koju sam upoznao sa Čedom. Ne bi ona nikad njega upoznala da nije bilo mene, naravno. Gdje bi se ona našla u... Kažem, ovaj park je prije bio drugačiji, ali opet nije se promijenio nešto puno na bolje, s obzirom na kako sam sve ekipu znao naletiti. Tako da, ali znate, neće grom u koprive, a ja nikog ne diram, tako da to je to. A što se tiče mjesta, ja mislim da će biti još koje, tako da još bi najmanje 2 htio snimiti. Pa, dalje nastavljamo. Znači, mali ispravak, rekao sam za ulicu koja je paralelna s ovom da je Tomićeva, nije. Iako su mnogi ljudi govorili da je to Tomićeva, pa sam od njih pokupio. Ovo je Tomićeva ulica gdje je uspinjača, kao što ste vidjeli. I sad idemo dalje. Eto. Evo ga, ovo je mjesto moje mladosti broj 2, Pasaž, takozvani. Evo ga, popularna izdanja trenutno, koja niko živ ne kupuje. Ko bi dao, ne znam, 20 € za knjigu kad može igricu dobiti za to, ili neki pojačanu memoriju, ili mobitel, ne znam, nije bitno. Ali samo hoću reći, ja sam u ovom prolazu bio dok niko nije imao smartphone i dok niko nije ni znao šta je to, jer nije ni postojalo. Sad ću vam pokazati neke ključne mjere. Ovo naravno nije bilo ni za sanjati. Ovo je dućan Kamelov je novac. To je bio Birc Petit koji je u kojem sam se družio s Gocom, Dženisom, Edom. Tu smo izlazili, praktički smo visili tu čim bi imali love za neku pivu.
A ovdje na ovom uglu bi se naslonio čovjek na zid. Bio je tu čak i zidić na koji se moglo sjesti i svirao bi gitaru. Znači, doslovno ovako, s gitarom i to je to. A ovdje su znali ljudi na ovim stepenicama cugat. Usred bijela dana samo su morali sakriti piće, ne znam, u vrećicu ili u škanicl. Usred bijelog dana bi bilo 5-6 pijanih ljudi ovdje. I ne samo pijanih. A kiosci, ne znam da li uopće rade više, dugo ih nisam vidio otvorene, bili su najpopularniji kiosci tu u centru. Eto, nažalost ne mogu vam sjećanja pokazati, samo ono što je ostalo, eto. Izgleda naprednije, ali dušu je izgubio. Znači ove klupice su prije isto bile dio sporta i puno ljudi je na njima sjedilo nekoć. Dobro, po zimi je uvijek manje, ali po ljeti i u proljeće su bile prepune. I to je bio skroz drugčiji tip ljudi. Danas u centru teško da ćete vidjeti beskućnika koji izgleda kao beskućnik. Ima ih, ali jako malo u odnosu na tada. A tada su, znači na samoj špici su sjedili tu beskućnici, pijanci, ovisnici i niko ih nije dirao. Znači za današnje pojmove, nezamislivo. Tako da, tu je knjižara, znanje, prije je bila algoritam i tu mi je pokojna majka radila. I eto, idemo, tu je ispred Marićevog prolaza svirao legendarni gitarist Kiba. I tamo je glavni trg, znači odavde se uvijek vidi koliko je sati. I to je to, idemo. Pozdrav, dakle na Ribnjaku smo, to je doslovce park moje mladosti, najdoslovniji mogući opis. Evo ga, velik park, pa hodimo malo. Znači kad sam prvi put tu došao, ni ne sjećam se. Vjerojatno sam bio toliko u cugi da se ne sjećam, ali u svakom slučaju nastavio sam dolaziti. Svašta se tu dešavalo, ne stane to u kratki video, ali pričat ću o tome u drugim prilikama. Sada se koncentrirajmo na šetnju i na Zagrebu. Znači cijeli Zagreb se promijenio, Ribnjak je ostao više manje isti, ali ljudi koji dolaze nisu više isti, nego neki novi klinci. To je to. Naravno, preko dana ima i starijih ljudi, ali po noći su uglavnom klinci u grupama i tako. Idemo dalje. Pa boli jako ljude, to je ne, pa sve gnjavi. Ajmo. Evo ga, evo nas vidite ove bedeme, Walls of Jericho, ili kak se kaže, zidovi Jericho. Uglavnom, idemo dalje. Znači ona fontana tamo je nekad čak bila puna vode i pipa je radila i mogli ste se napiti vode, špricat, svašta. Okolo po onim klupicama bi sjedili uglavnom metalci, 90% ostatak druge subkulture. Tu isto, na svakoj klupi subotom i petkom uveče bi bilo ljudi, na svakoj. A tu, gdje sad nema doslovce ništa, je bio stage. Znači metalna konstrukcija na kojoj su se zapravo, to jest actually, događali i koncerti. Tako da tu bi sjedili, cugali, kako je ko htio, ideš od fontane do stage-a, od stage-a do tamo. Po cijelom kvartu se krećeš i gledaš di, ne da žicaš pljuge, nego ljudima daješ travu, poznaješ cure, to je bila furka. Nisam ja išao okolo žicat gutlje piva, nego sam imao nešto uvijek. Bio sam faca, ko što sam i sad.
Zezam se, naravno. Pogledajte ove grafite. Mislim, u vezi ovog se ne zezam što sam govorio, ali nisam ja nikakva fata, niko nije. Tako da, tak ja razmišljam, svi smo ljudi samo. Eto, idemo prema Novoj Vesi i Tkalči. Evo ga, ovo su grafiti pobliže, imamo gospodina Kolibrića sa nekim čudnim okom. Ovo je Baba Jaga, najboljim danima. Baba Jaga pije ovaj narančasti koktel, a unutra je kako se zvao, laudanum i eter. Baba Jaga je to dobro podnosila, s obzirom da je imala sposobnosti. Ovo je klinac koji čita 3D knjigu i u 3D knjizi, znači naočala 3D knjiga i u 3D knjizi je shvatio da je zaljubljen u stanje sreće, vidite, srce i smijeh, znači zaljubljenost u stanje kad sam sretan, eto, voli biti sretan čovjek. To je duboka poruka. Onda što dalje, imamo tu neke, toliko moćne da nemaš ni poruka. Tu su neke čep, bio dvoje, tri kjerni. I šta je onda? Ovo je nekakva, ne znam. I tu piše game over. Znači igrica je gotova, ne možemo više draufat. I šta je još? I tu piše Jola. Ali nije Jola, nego je nešto drugo, ali... Mua mi se čini, Moa ili Moa. Stu je autor. Dobro, to je to. Znači pošto je lijep dan, bez oblačka na nebu, mislim ima ih, ali skoro pa i nema. I pošto se dobro osjećamo i snimamo, upoznali smo na trgu mladog Hare Krišnu, poklonio mi je ovu knjigu, doslovce poklonio. Ja sam odbijao, ali rekao je da je uvreda odbiti poklon. Znači, iznad rođenja i smrti njegova božanska milost A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Ja osobno Prabhupada baš ne cijenim, ali cijenim takve ljude koji vjeruju u nešto i imaju ideale. Tako da, ja sam siguran da ima ljudi u toj organizaciji koji su veći sveci od tog začetnika neusporedivo. Ali ih je jako malo. Većina ima neki ego trip. Kao i u svemu ostalome. Malo je poštenih, dobrih, jer da ih je puno, svijet bi drugčije izgledao. To je jednostavna matematika. Puno sranja, puno zla, eto. Im postoji sustav kontrole, ali ta kontrola bi se mogla nazvati represijom. Samo nekad se pitam šta bi bilo da ljudima damo apsolutnu slobodu, na šta bi se društvo svelo. Opet bi neko prigrabio vlast i organizirao po svome, tako da eto, nemojmo se zanositi promjenama jer one će doći onako kako ni ne očekujete. Eto, toliko za sada. Evo nas dakle u Tkalči, ovo je prolazak koji neki znaju, a neki ne. Put nas vodi prema Melinu. Ne znam koliko ćemo tamo moći snimat, ali to je bilo, ako nećemo moći staviti u sliku, ali to je bilo jedno od mjesta na kojem sam isto dosta tog doživio. Znači, htjeli ste video o mjestima u Zagrebu bitnim za mene, pa sam i napravio. Ovim prolazom nisam već dugo išao, pokojni Cvile mi ga je instruirao me za njega. Znači, tu ovaj prolaz krije mnoge tajne, to sigurno. Ali ljudi tu i žive opet, tako da eto. Vidite ove lijepu arhitekturu. Evo nam kompjuter novi. Vidiš, kompjuter ima vodeno hlađenje, super. Yes.
Znači Melen, idemo prema Melenu. Znači odavde ona narančasta zgrada je zgrada tog kafića. Gdje sam se i potukao jednom. Pa na kraju... stara priča. Šta ću sad ljude podsjećati koji su bili prisutni na to. Evo, Melin. Ovim stubama sam išao mnogo puta gore, dolje, više dolje nego gore. Evo ga. Sad, što se mene tiče, obišli smo bitne lokacije, pa idemo dalje. Ako još to snimimo, ako ne, pozdravljam vas svima svako dobro. Nadam se da vam je godina krenula kako ste htjeli ili bolje nego što ste htjeli, a onima kojima nije, dajem savjet, ako imate u sebi još snage, borite se dok je imate, a onda ako je izgubite, amnestirani ste, znači ne možete više ništa, znači razmislite. Eto, pozdrav. Jesi. Evo ga, davne 2010. godine, krajem svibnja i početkom lipnja smo ovdje. Ovdje su bili stolovi, znači ovako. Još možda tu malo. A tu je bio neki šator, evo tu otprilike. I bio je dugačak pa od onog motora recimo pa do ovog loadinga. Malo kraći od ovog, znači do početka ovih bijelih. Nije bitno, uglavnom bilo je negdje 20 metara dug šator. Prosvjedovali smo protiv izgradnje ove garaže i devastacije Varšavske, gdje je nekad bilo visoko drveće i hladovina i tako, i to su ljudi voljeli. Bilo, prošlo. Znači ovaj prolaz je prolaz koji spaja Varšavsku i Masarykovu. Mnogi ljudi ne znaju za njega, ali ovi iz centra znaju sigurno. Vidjet ćete, znači tamo gdje sad snima je Varšavska, a mi idemo prema nekakvoj sredini Masaryku. Evo čeka nas tu i pivo, vidite. Neko nam je ostavio velikodušno, sad ćemo popiti malo za nas. Imamo cigaru. Evo, Čegevara. Ako ćemo Čegevara, onda treba ovako. Hasta la Victoria para siempre. Usted te presentación sin visužnikove morila. I tako da. Bauk se širi Evropom. Bauk komunizmu. To je prva rečenica komunističkog manifesta. Pisana Karl Marx 1845. ili 8. ne znam. 5. ja mislim. To je to.